Shiara ra 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 ra. Bara 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 hara hara ra 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 ra. Shiara bara 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 hara ra 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 ra. Vara ra 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 ra. Hala ra 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 ra. Shiara bara 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 bara. Hara ra 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 ra. Shiara ra 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 ra. Shiantara bara bara hara hara hara. Vara ra 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 ra. Shiara ra 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 ra. Hara ra 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 ra. Shiara bara 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 hara ra 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 ra. Hara ra 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 Sound change. Karabashishikara habala hala haba baba bara horodora hasha shashakara haba baba la habalodo herederi shishishishishishike herederi baba 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 rasha shashakala karabo horodara baba baba shakala kala hadarabo bobo hara hala kala darodo baba baba bara boroko shata Eridala halakala baraboroko shadara baba baba barakarebi. Eridiri shasha shakara habala hababa baba. Heredera shasha shasha shaka. Erididi shishi shikara kala baba baba. Eridiri shasha kara kala habalo dubu. Eribala hadara shatara karaka baba baba rabu. Heridele kala kara baba baba rahada roko baba. Heridere shasha shakara hala baba baba. Heridere shasha kala kara baro bobo bobo robe. Heridera kara kara boro to roba raba raba baba 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 baba. Heri shasha shakara kara kala bara boro koto baba 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 baba. Eka ha dara boro doro boro 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 bosheteri. Eri ke ri bara hadara boro doro papa papa. Eri deri shasha shakara karo koto ro papa 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 ra. Heri kara hala habara bara baba. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shall we begin? So let's start with the word of prayer in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful day. Thank you, Lord, for this morning as we gathered here in one accord and one mind to know you more and more and more. Lord, give us the grace, give us your faith, and we have received it so we can easily understand the secrets of the kingdom of God in a better way. Thank you, Holy Spirit, for being inside of us, helping us to know the secrets of the kingdom of God, giving us the knowledge, understanding, wisdom of each and every problems we face and how we need to deal those things with the word of God. So we surrender ourselves to you. Please take complete control of this session. Please take complete control of our spirit, soul, and body. Please open our spiritual eyes, spiritual ears, enlighten our spiritual minds. Please take complete control of our vocal cords as we don't want to speak anything of our own,
but everything according to the word of God. We thank you and we praise you in the glorious and mightiest name of Jesus. Let all God's people say, Amen. Amen. Yeah, can sit down. So, we were in the process of studying Be Transformed. आम्ही देवाच्या संगतपणांत आमची जिवीत बदलूंक आमच्या जिविताचे रूपांतर जावंक आमी हांगा आसां. From egg to a new butterfly. आमी एक नवे चिट्टे पळयलां तुमी चिट्टे जावंक आमी हांगा आयल्या. So it is a new life for us. Transformation is all about a new life. आणि रूपांतर बदलावण म्हळ्यार एक नवें जिवीत आपणावंक आमी आयल्या. Yesterday we saw how God sees us. आमी काल पळयलें देव आमकां कशें पळयता. And we also see how we have to see how God sees us. तशेंच आमी देव कशें पळयता आनी आमी कशें देवाक पळयचें म्हणलें आमी काल समजलें. So that both has to match. त्या खातीर दोनी एकामेका थाळ पडोवंक जाय. And also we studied getting to know our heavenly Father. आनी तशेंच आमी देवाक आमी चड आनी चड जाणा जावंक आमी आसावंक. Okay, the word KNOW, know, has And two different meanings. आनी शब्द नो म्हळ्यार समजोनी नो रायट. Now, KNOW, two different meanings. KNOW दोन अर्थ आमकां सांगता. Okay, one is you know what is going to happen in the future. एक ते आमकां कितें आमच्या जिवितांत जावंक आसा तें सांगता. For example, if you commit a sin, you would know that you would have face the consequences. एग्जाम्पल आमी पथकाक त्या पथका विशयंत जाणा जावन पथकाचे मुखार कितें आसा कितें ताचें फळ आसा तें आमकां सांगता. Students, if they don't write the exam well, they know that what marks they would receive. आतां विद्यार्थी तो शिकता जाल्यार ताचे मुखार कितें मार्क्स मेळटा म्हणून तो ताची ती जानवाय सांगता. The other know is intimacy. आनी एक संबंध एकामेकाचो एक भोव लागशिल्ल्याचो तो इंटिमेसी म्हणटा आमी. For example, how many of you are married here? कितले जाण हांगा काजारी? Praise God. Okay. If I tell you, I saw your partner, I mean, for the husbands, I'm talking about your wife. For the wife, I'm talking about the husband. I saw your spouse robbing in a supermarket. Will you believe? आता आमी हांव सांगता तुमचो पती सुपर मार्केटींत कितेंगी एक वस्त चोरी करन आसा. Will you believe? तूं Why? पती येताय? Why? Why? You know, that is the intimacy between you and your husband or you and your spouse, correct? कित्याक तूं पती येनाय? कित्याक तूं आनी गोवाक मस्त लागशिल्ल्यान तूं वळखलाय आनी ताचे विशयंत तूं संपूर्ण जाणा जालाय. Now the same question, you know God, त्या the खातीर intimacy is there. त्या खातीर तूं देवाक समजताय आनी त्या खातीर त्या देवाचे विशयंत तूं चड आनी चड जाणा जाताय. You need to develop that intimacy between you and God. You should know about Him. तुवें त्या विशयंत तुवें जाणा जावन तूं अभिवृद्धीक येताय त्या संबंधा विशयंत आनी त्या खातीर तूं देवाक चड आनी चड जाणा जाताय. God knows A to Z about us. देव हर एकल्या विशयंत जाणा आसा. But we don't know nothing about Him. We don't know anything or nothing about Him. आमकां पूण देव जाणा आसा पूण आमकां देवा विशयंत गोत्तू ना. That's what yesterday we learned. We have been created in the Spirit
soul and body. Spirit is one with the Lord Jesus Christ, is connected with the God, and there is no separation. Now you can know God through the Spirit of God. त्या खातीर आमी काल शिकल्यो आत्मा, प्राण आणि कूड, आणि या आत्म्या वरवीं आमी देवा थंय आमी संपर्क दवरूंक जाता. Go to 1 Corinthians 2:11. 1 कोरिंथीयांक बरयल्ले 2:11. Yeah. 1 Corinthians 2:11. Chapter 2, verse 11. Come down. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him, even so the things of God knoweth no man but the Spirit of God. मनशा सैमांत मनशा थंय आसा तो आत्मा शिवाय हेर कोण ताचे भितरले गुट समजून घेत. तशेंच देवाचे गुट देवाचो आत्मा शिवाय हेर कोणूच नेना. Do you understand this? Can I know what is in your mind? No. Can you know what is in my mind? No. But the Spirit of God knows everything. So in the same way, can you know what is in God's mind? When we were in sin, we could not know. But when we are born again, through the Spirit of God, that's what said, but the Spirit of God. Through the Spirit of God who is dwelling inside of us, He would help us to know who God is. त्या खातीर आमकां देवाक वळखाचें जाल्यार एकच एक साधन आसचें, तें जावन आसा आत्मो. त्या खातीर आत्म्यांत हांव आत्म्याक देवाक हर एक आमचे थंय कितें जाता म्हणून कळटा. So we can't believe in God unless and until we know Him. आमी सतमानूंक जायना, कित्याक म्हळ्यार आमकां देवा विशयंत कळीत ना जाल्यार. Initially, when you get married, the initial 1-2 years, do you living a happy life? तूं काजार Tell me truth. Not at all, because there's confusion, difference of opinion, because he or she comes from a different family, different background. You come from a different family, different background. There will be a difference of opinion, and you for 3, 4, 5 years you will try to know each other. आता तुम्ही काजार जाल्यात, काजाराची जिणी जियेतना तुम्ही एकामेकाक कशे तुम्ही समजून घेतात. ताका वेळ लागता, आणि त्या वेळ तो तुम्ही एकामेका करशिल्यार मात्र तुमकां एकामेकाक समजून घेवंक जाता. And once you know about your spouse, then there is no separation. त्या खातीर तुम्ही एकामेकाक बायलेक बायल गोवाक कळीत जाल्यार मात्र तुम्ही एकामेका अन्योन्याविन जियोंक जाता. And why nowadays the couples are getting divorced within 1 year, 2 years, 3 years? कित्याक आता सबार आमी पळयता संवसारांत 1-2 वर्सांनीच विच्छेदन आलाक जावचे आमी पळोवन आसा. See, their perception of marriage is something different. Okay? But the Bible perception of marriage is something different. आमी संवसारी रितीन आमी पळोवचे जाल्यार आमी आमचे काजार म्हणले ते आमी दुसऱ्या रितीन आमी करून घेता, पूण देवाच्या उतरांत काजार म्हणले दुसऱ्यांत जावन आसा. So they are not trying to know each other, but they are trying to find faults. त्या खातीर ते एकामेका समजोवच्या बदलाक तांचे अवगुण एकामेका वयर हाडतात. And when they try to find faults, boy finds faults about girl start to find about boy, and then it goes into the family, then it becomes a bigger issue and they end up in divorce. केदळा तांणी एकामेका तांचे अवगुणंत उखलून धरतात, अवगुणंत उलयतात. तेदळा तांचे मध्ये एक मनस्ताप येता, आणि मनस्ताप तो मुखार वचून तो विच्छेदना मुसर पावता. But the Bible teaches marriage is the covenant of love.
पूण देवाचे उतर आमकां सांगता ते खजार म्हळ्यार एक देवाचो मोग समजून घेवचें जावन आसा. Covenant is you cannot break it. एक उपादेश देवान दिल्लो जावन आसा तो तुवें मोडूंक साधना. And that covenant is tied up with the agape love. ते एक देवाचो मोग कित्याक म्हळ्यार तो देवाचो आगापे मोग तो कित्याक म्हळ्यार देवाचो मोग असो आसा तो देवा तावन देव आमचे तावन एक्सपेक्ट करना आनी देव आमकां केदाळाय दिवचो मोग जावन आसा ताका म्हणटात आगापे लाव. So when you have love, you know how to forgive people. त्या केदाळा तुका तो मोग आगापे लावा विशयंत कळटा त्या दाळा तूं हर एकल्याक बक्षान्यांत पळयताय. If you don't forgive others, आतां तूं दुसऱ्यांक बक्षिनाय you do not have that agape love inside of you. त्या खातीर तुज्या भितर तो आगापे मोग तो तुज्या भितर ना. What God said, love your neighbors as you love yourself. त्या खातीर देव सांगता तुका कसो तुजो मोग करताय तशेंच पेल्याचो मोग कर. So these are the areas where we need to focus and to build intimacy. We need to know our heavenly Father in a right way through the word of God. त्या खातीर आमच्या जिवितांत सबार अंग आसा त्या अंगा प्रमाणे आमी जियोवचे न्हय बदलाक देवाच्या मोगांत आमी जियोवचे जावन आसा. Initially we did not know him, or we have a wrong opinion about him because we were not born again. आमकां पयले देवाचो मोग कळीत ना त्या खातीर आमी हातू आमच्या संवसारी रितीर प्रमाणे आमचो मोग आमी कर नासाव. The soul was taking complete control, receiving from the world, flesh. So The soul was taking complete control, receiving the information from the flesh, that is of the world. ओके आता आमच्या मन आमच्या ओडल सांगले बरे 3 पार्ट आसात म्हणून आमच्या जिवनांत सो आमच्या मनाक आमची कूड कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी आयकता आनी त्या प्रमाणे आमी निर्धार करता. So, what is in the world? कितें आसा संवसारांत? Go to 1 John 2:16. First letter of John, chapter 2, verse 16. Last. 2:2. For all that, okay, go to 15. Okay. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of Father is not in him. Praise God. The next verse it says, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life is not of the Father, but is of the world. 1 John, right? 1 John 2:15-16. 3 yeah. 2, 2:15. 15. या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तू भुला नाका. जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. 16वी ओळ आमकां सांगता संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्ता मासाच्यो ओंदवण्यो, दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पकळ दौलत हे सगळे बापा तावन न्हय बगार संसारा तावन आयलेले. So the world will say, do not forgive that person because he did so many things against you. But the word of God says, if you love the world, that is, you are not of the Father. If you know our God, you can easily reject the things of this world and you take everything that is from the kingdom of God. त्या खातीर आमी संवसारांत जियेतना आमी संवसारांत आमकां कितें दिसता आमकां कितें भोगता त्या प्रमाणे आमी काण घेता. पूण ते देवाचे विंचोन न्हय पूण देवाची मंडावळ देवाचे आत्मीक जावन आसल्यान ते आमी काण घेवंक जाय. Okay, now there is a contradiction. John 3:16 says, God so loved the world.
Here, the same John, he is saying, do not love the world. आता आमका देवाचे उतर सांगता एकडे जॉन 3:16 राईट Ah. जॉन 3:16 आमका सांगता संसार असो देवान संसार असो असोय मोग केलो पूण तुम्ही चिंता ना आता काले म्हणटा देव संसार असो मोग करता म्हणून पूण तशें न्ही देवाचे उतर देवाचो मोग म्हळ्यार तो आत्मीक मोग जावन आसा. Is that correct? So one side he is saying in gospel, God so loves the world. In his letter, he says, don't love the world. So there's a lot of contradiction in the Bible. आता तुमका कळटा की एका तावन एकाडे तुम्ही समाताचो अर्थ कर्ण कान घेना जाल्यार एक एकच उतर कान घेवन तुम्ही मुखार गेल्यार देवाचे उतरच तुमका ते कन्फ्युजना बरी दिसोंक पुरो. So which one is right? John 3:16 or 1 John 2:15-16? खंयचे समा Huh? How both will be right? Huh? Okay, John 3:16 world is the created world. The earth, the stars, the moon, the trees, the mountain, the flowers, the grass, this and that and nothing. That is not a theft, or that is not, it's going to do something for us. Okay, that is God has created for us to experience and enjoy his created world. जॉन 3:16 आमकां सांगता संसार असो देवान असोय मोग केलो पूण देवान संसार असो मोग केल्याचो अर्थ कितें मनशाचो मोग आशिल्ल्यान संवसारांत मनशाक कितें जाय जे त्या खातीर ताणें संवसारांत कितें जाय ताणें तें रचलें त्याच्या मारिफात ताणें तो मोग दाखयल्लो जावन आसा. This world is talking about a system which Satan created when Adam fall from the sin of disobedience. वो संसार आमकां दाखयता सैतानान कशें तो ताचें कार्य चलयता त्या प्रमाणे आमकां तो दाखोवन आसा. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, you're understanding. One is created world. One is another world which created or developed by Satan. That is this world that is into sin. That's what Jesus said. Go into the world and preach the gospel. Can I say when we are in the room, can you come into the room can you say that? Can I say that? No, you can't say. So, which means he is talking about a system which is corrupted, and through the word that system will be made right. त्या खातीर देवान संसार रचलो जाल्यार मनशाच्या मोगान रचलो आनी ह्या संसारांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमी जिवंक आसा. आता संसारांत संसाराचो अधिपती तो हर एकल्यांक तो देवाचे त्या प्रमाणे आमी आत्म्या प्रमाणे जियेचे. Go to that PDF. So, our image of God can be distorted. That's what we learned. God is our loving heavenly Father, and now he loves us unconditionally, accepts us completely, protects us faithfully. Little bit up. He provides us perfectly, and he pursues us relentlessly. Here. देव आमचो मोगाळ सर्गींचो बाप जावन आसा आनी तो आमकां आमचो मोग करता खंयचेय कंडिशन दवरन न्ही. तो जावन आसा आगापे मोग जावन आसा. आगापे म्हळ्यार देव आमचे तावन तो आशेचो मोग न्ही पूण ताणें दिवचो मोग जावन आसा. सेकंडाचो He accepts us He completely. accepts us completely. ताणें आमकां पुर्त्या रितीन संपूर्ण रितीन ताणें आमकां स्वीकार केला. ताणें आमकां Everything. He protects us faithfully. तो आमकां राखोन आसा ताच्या विश्वासीपणांत He provides. आनी He तो आमकां प्रोवाइड करता. आमकां हर एक आमकां तो दिवन आसा ताचे संपूर्ण रितीची समजणे वरवीं म्हळ्यार परफेक्टली म्हणटात तांदूळ कांय उणेपण ना
तो आमकां हर एक संपूर्ण हेचे तो आमकां प्रोवाइड करन आसा. आणि नेक्स्ट जावन आसा ही परस्यूज अस relentlessly. तो आमकां Relentlessly means without any conditions. तो आमकां हर एक ताचे थंय कितें आसा तो आमकां संपूर्ण रितीन आनी विदाउट एनी कंडिशन. कित्याक म्हळ्यार आमचो मनशाचो मोग कशें म्हाका मेळ्ळ्यार हांव मोग करतां, पूण देवाचो मोग तसो न्हय. देव हर एकल्यांक ताची भुरगीं करून संवसाराक हाडला जाल्यार तो हर एकल्यांचोय मोग करता. Praise God. So the top priority of Jesus came to this planet Earth for what? Very good. I was expecting that. कित्याक जेजूक ताच्या पुताक संवसाराक ताणें धाडलो. But that is not a complete answer. Papa yesterday taught that in the last class. येस काल ब्रदरान आमकां त्या विशयांत क्लास दिल्ली जावन आसा सांजेची. Huh? Eternal life. And what is that eternal life? To be with God always. When you know Him, you will be with Him. कित्याक Sin is a concept. The top priority is to give us the eternal life. For that eternal life, sin is the blockage. So He has to remove that blockage, and then only we could have know God intimately. कित्याक जेजू संवसाराक बापान जेजूक धाडलें कित्याक म्हळ्यार आमचो संबंध तो होगडायिल्लो आसलो आनी आमकां तो संबंध तो पाटींक जोड दिवंक आसलो आनी त्या संबंधा वरवीं देवा थंय आमी कंटिन्युअस आमचे रिलेशनशिपार आमी जियोंक म्हणून ताणें जेजूक धाडलें आसलें आनी तें ससन जिवीत जावन आसा. Okay, so when we start to know God step by step, our life is also automatically transformed. आमी केदाळ देवाक संपूर्ण रितीन आमी जाणा जाता हर एका मेटांनी ते दाळा आमकां देवाचे हर एक what relation What is it? When you know Him, your life will be transformed automatically. आमचे जिणयेचेंत ते बदलावन आनी रुपांतर जाता. Brother was teaching about tongues, correct? So he said you start with Hallelujah, lose your tongue, and then it will automatically, Holy Spirit will take control and He will start speaking on behalf of you. कित्याक वडोलो आमी हांगा टंग्साच्या विशयान सांगतना सांगलें केदाळ आमी हालेलुया हालेलुया म्हणून सुरू करता ते दाळा पवित्रत्व तुमचे थंय कार्य प्रवृत्त जाता आनी तो तुमी कितें सांगोंक आशेतात त्या अन्या भाशेन तो उलोवंक सुरू करता. Our work is just to know God through His word and obey His commandments. That's it. आमचे काम कितें म्हळ्यार देवाच्या उतरार आमी देवाक समजोन कान घेवचें जावन आसा. And He says, when you do what I ask you to do, to transform you is my work and it's not yours. आणि can you come again? When you start obeying my words and start to have an intimate relationship with me, transformation, I will take care of that. God is saying, I will transform you. You don't need to worry about that. केदाळा हांव देवाच्या उतराचेर संपूर्ण विश्वास दवरता आनी देवाच्या उतराक खाल जाता त्या दाळा देव आमकां कितें जाय तो आमचे कंट्रोल कान घेता आनी तो आमकां हर एक संगतींनी तो आमकां प्रोवाइड करता. So the third it says, as our lives are transformed as we know Him, we experience His love and presence. We are set free from fear, guilt and insecurity. We walk in identity, purpose and confidence. We reflect His character and love to others. Okay. आमचे जिवीत बदलले ते दाळा कालें जाता आमी देवाक समजल्ले ते दाळा कालें जाता आमी देवाचे मोग आमी आनी हजरपण आमी अनुभव करता आनी आमी संपूर्ण रितीची आमी सुटका भोगता भियांता वा आमचे गिल्ट म्हळ्यार कालें आमकां Guilty feeling, I did something wrong. आमकां हांवें पताक केला हांव देवाच्या विरोध केला तें जावन आसा गिल्ट आनी इनसेक्युरिटी म्हाका
कितेंच ना म्हणून बघता, म्हजें जिवीत मुखार ना म्हणून बघता, ताचे हांव भायर येता. वी वॉक इन आयडेंटिटी, पर्पज अँड कॉन्फिडन्स. आमी देवाचे काल म्हणटात आयडेंटिटी म्हळ्यार आमची वळख, देवाच्या बरी आमची वळख जाता आणि ताचे योजन आमचे थंय, आणि ते योजन आमच्या कॉन्फिडन्स म्हळ्यार आमकां एक दृढ विश्वास आमचे थंय उपजाता. आणि आमी वी रिफ्लेक्ट इज कॅरेक्टर्स अँड लव टू अदर्स. ताचे गुण आमचे थंय काल जातात, आमचे थंय ताचेच गुण आमचे थंय येतात आणि ताचे वरवीं आमी कार्यप्रवृत्त जाता. So when people come and talk to you, have a fellowship with you, they should understand, oh, this is what Christian is all about. When people come and speak with you, have a fellowship with you, have a relationship with you, now they should understand that this is what Christian life is all about. केदाळ मनीस तुमचे थंय तुमकां वळखता, तुमकां उलयतात, तेदाळा तुमचे तावन ते गुण तांकांय ते कळीत जातात आणि तेदाळा क्रिस्ताची जिणी कितें म्हणून तांकांय कळीत जाता. So what is kingdom of God? कितें देवाचें राज म्हळ्यार? Kingdom of God is not eating, drinking and enjoying. The kingdom of God is all about righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. देवाचें राज म्हळ्यार कितें? देवाचें राज खावच्यांत, पियोवच्यांत आणि संवसाराच्या जिवितांत ना. खंयच्यांत आसा देवाचें राज? नितीवंतपण, मोग, शांती, पवित्रत्म्याच्या देणी हांतू जावन आसा. Praise God. That's what I said. Yesterday I said that I got a chance to counsel a 15-year-old girl. काल म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो 15 वर्सांच्या भुरग्याक एक देवाच्या उतरार समजोनी दिवं. She was having a very difficult life from the house as well as in the school. ताका मस्त समस्या आसल्या, ताच्या घरात हांव ताच्या इस्कॉलाचे, ताच्या जिणेंत सबार समस्या आसल्या. That one line which I said, God has placed you because through you, those people in the school as well as in your house has to receive salvation. That's the reason you are being placed. कित्याक म्हळ्यार तुका हे सकडी कितें कळीत जाता म्हळ्यार तुज्या इस्कॉलांत, तुज्या घरांत देवाचे एक तुझे योजन आसा, ते कळीत करच्या खातीर तुका ते देवान तुका थंय दवरला. Now her entire thinking has changed. आता ताचे संपूर्ण चिंतापत्त बदली जाला. Now she asked, what I have to do now? आता ताणें कितें करीचें म्हणून ताका कळीत जाला. Initially she said, I want to commit suicide because of all these things are happening. पयलें ते सांगताले हांव जीवघात करीचें, म्हाका जिवीत नाका म्हणून. That one line changed her thinking perspective. काल एका उतरा वरवीं ताचे सगळे चिंताप बदली जालें. I told you, don't matter what happened, you start study the word of God and obey what Holy Spirit says to you. ताका कितें सांगलें म्हळ्यार देवाचे उतर तूं समजो आनी ताच्या प्रमाणे तुजे चिंता बदली आनी तुका पवित्र आत्मो तुजे थंय वावुरता. It's not that it will, okay, today I do, tomorrow I'll get the manifestation. No, it's a process. It will take some time. कोणेय चिंचे नाका, देवाचे उतर कान गेल्ले कुडले आज तावन फाल्याक जिवीत बदललें ते सदांनीच अभ्यास करचें जावन आसा. Praise God. Thank you, Praise God. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Again, I was visiting a family. हांव एका फॅमिलीक हांव विजीट करूंक गेल्लो. There was one person who is highly drinking. आनी तो घरचो एकलो सांजो मुस्तू पिवण्यात संपडलो. They called many people, but it did not work. मुस्तू जाणांक तांणी आपयलें पूण खंयचेंच थंय बरेंपण येवनातलें. So somewhere they saw my teaching that I am also was in alcohol once. कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय पयलें तशेंच आसलें, म्हजी जिवीत तशेंच जावन आसलें. How my life has been transformed. कशें म्हजें जिवीत बदललें. And they called me. आनी तांणी म्हाका आपयलें. And they said to me, see, this is what the issue is. There are so many people came, but it did not work. And he was mocking everyone. आनी तांणी सांगलें तुजे बरीत मुस्तू जण येवन गेल्यात पूण ते खंयचेय बदलावण जावना, बदलाक तो ताचें तंत करनासा. So I said, it's not my work.
Only Holy Spirit is going to speak through me. त्या खातीर हांवें सांगलें तें म्हजें काम न्ही, पवित्र आत्म्याचें काम. So we were started the session for about 45 minutes went. त्या खातीर हांवें देवाचें उतर दिवंक सुरू केलें. So 40 मिनिटां गेले. So I asked a question. I asked, do you have any question? Do you understand? Have any questions? ताका हांवें विचारलें सेशना उपरांत तुका काही आसा गी, सवालां आसा गी म्हणून. He raised his hand. त्या खातीर ताणें आतांचो हात वयर केलो. Give me one good reason दी म्हाका एक बरें विशय, तुवें बरें कारण why I should love God. कित्याक हांवें देवाचो मोग करचें. Immediately I said, हांवें तक्षण सांगलें because you did all of these nasty things in your life, कित्याक तुवें तुज्या जिवितांत पुरा वायटपण आदारलाय, you are still alive. तूं आतांय जिवीत आसाय. That one answer ते एक जवाब kept him silent for next 2 hours. ताका कितेंच उलोवंक करिनातले बरी तें केलें. And that one line त्या खातीर एक वाक्य start to reading the Bible, sitting with the prayers and everything. स्टार्ट Reading the Bible, family prayers, going to church, everything. त्या वाक्यान अशें ताका केलें की ताचे संगात मागण्याक बसचे तले, ताच्या कुटुंबा संगात बसचे तले एक वातावरण सृष्टी केलें. And the family members say, we see lot of improvements and he has reduced his drinking. आणि ताच्या कुटुंबाच्या संध्याने सांगलें ताणें मस्तो आतां उणें केलां आनी ताचें जिवीत बदलून आसा. That one line, simple. खाली एक वाक्य जावन आसलें तें. For me also that one line made me to transform my life. त्या खातीर बाबाचें तशेंच जिवीत आसलें, त्या खातीर ताचें जिवीत वाक्या वरवीं बदललें जावन आसा. So when we start to know him more and more, त्या खातीर केदळ आमी देवाक चड आनी चड जाणा जाता. now our life 100% it will be transformed. त्या खातीर आमचें जिवीत 100% बदलावण जाता. No matter what is your past, कितें जावं दी तुजें आदलें जिवीत, he can still turn your life. कितेंय जाल्यार तें नवें जिवीत तुका मेळोवंक साद आसा. Provided you have to know him and you have to believe in him. कारण एकच तुवें ताका समजोवचें आनी तुवें विश्वास करचें, हे मात्र 2 संगती जावन आसात. Praise God. Thank Praise you, God. Jesus. Hallelujah. Go to 1 John 3:8. This is what 1 John chapter 3 verse 8. So this is what we saw yesterday. He that committed sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. जो कोण पता करता तो देवसार असो, कित्याक देवसार सुरवेतावन पातकी देवसाराची कामां नाश करूंक म्हणून देवाचो पूत आयलो. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. त्या खातीर जेजू संवसाराक आयलो संवसारांत सैतानाची कामां नाश करूंक. Now he has destroyed the devil already त्या खातीर तो सैतानाक ताणें पडाव केला. at the cross. He त्या gave कुर्सार he gave us the power, the Holy Spirit power. त्या खातीर ताणें त्या कुर्सार केल्ल्या कार्या वरवीं ताणें पवित्र आत्म्याची सकत दिल्या. And now we can overcome every sins that is from the kingdom of darkness. त्या लागून आमी हर एक संवसारांत त्या काळोखाच्या संवसाराच्या कार्यातावन आमी भायर येवंक शकता. How? कशें? Living by the Spirit. आमी जियोवचे आत्म्या प्रमाणे आमी जियोवचे जावन आसा. Okay, go to the next slide. We will send this, okay? Next one is living by the Spirit. आमी आत्म्या प्रमाणे कशें जियोवचे म्हण पळया. Okay, write down. The Holy Spirit
is the Spirit of God. पवित्र आत्मा Holy Spirit is the Spirit of God देवाचो आत्मा जावन आसा who indwells us as believers. तो आमचे थंय कोण विश्वास करता ताका तांचे थंय तो कार्य प्रवृत्त जाता Okay, actually, who indwells in us as believers. एज बिलिव्हर्स In us as believers. एज बिलिव्हर आमी केदाळा ताका सत मानता आमचे थंय तो रावता आनी कार्य प्रवृत्त जाता Okay. The Christian life is choosing to be filled with the Holy Spirit केदाळे क्रिस्तांव म्हणल्याचे जिवीत पवित्र आत्म्यात हांव बरोवन आसलें जावन आसता walk in Christian life is choosing to be filled with the Holy Spirit, walk in and crucify the lust of the flesh. त्या खातीर क्रिस्तांवचे जिवीत म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत आनी ताच्या प्रमाणे चलचें जिवीत आनी क्रुसिफाय म्हळ्यार आमी आमचे संवसारी चिंतना रक्तमासाच्यो वंदवण्यो आमी काबार करचे जावन आसा. Okay, so Holy Spirit is the Spirit of God. We know, everyone knows that. Holy Spirit is the Spirit of God who indwells in us as believers. Okay, the Christian life is choosing to be filled with the Holy Spirit, walk in and crucify the lust of the flesh. क्रिस्तांवचे जिवीत म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत जावन आसता ताचे प्रमाणे चलचें जावन आसा आनी संवसाराच्यो वंदवण्यो आमी नाश करचें जावन आसा. Praise God. So we learned initially from the first day that transformation happens to the renewal of mind through the help of the Holy Spirit. आमी पयले तावन आमी शिकल्या पहिल्या दिसा तावन आमचे जिवीत होली स्पिरिट पवित्र आत्म्याद्वारे आमचे बदलावण हाडन आमी say again the Holy Spirit helps us to renew our mind and transform our lives. आमकां पवित्र आत्मा मदत करता आमचे जिवीत बदलूंक आमचे तावन आमी बदलूंचे न्हय ते. Praise God. Okay, so now our everyday work is to yield to the Holy Spirit. आमचे सदांचे जिवीत जावन आसा आमी पवित्र आत्म्या प्रमाणे आमी जियोवचे जावन आसा. And where is this Holy Spirit? Indwells in us. When you accept Jesus Christ as the Lord God and Savior, the Holy Spirit comes and dwells inside of us. पवित्र आत्मा आमी केदाळा आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता वा आमी ताचे प्रमाणे उलयता तेदाळा पवित्र आत्मा आमचे भितर येवन ताचे कार्य करूंक आराम करूंक जावन आसा. There are two things. One is indwelling and another one is infilling. इनड्वेलिंग थंय दोन संगती आसात तो आमचे थंय येवन रावता. सेकंड वन Infilling. इनफिलिंग तो ताचे संपूर्णपणे भरता. What is the difference? कित्याक जावन आसा दोन संगती Indwelling and infilling. आमचे Second one? Only when we believe. Okay. I taught this in Goa also. कितें डिफरन्स आसा कितें व्यत्यास आसा आमचे भितर पवित्र आत्मा येवचे आनी आमचे भितर पवित्र आत्मा संपूर्णपणे भरचे. See, always remember, indwelling is for you. Indwelling is for me, is for you alone. म्हळ्यार पवित्र आत्मा रावचे येवचे म्हळ्यार तो आमकां मात्र. Infilling is for others. इनफिलिंग म्हळ्यार ते दुसऱ्या खातीर पवित्र आत्मा कार्य प्रवृत्त जावचे जावन आसा. We know that Jesus has breathed the Holy Spirit into disciples, right? तुमकां कळीत आसा जेजू पवित्र आत्म्याचो श्वास
सोडलो म्हणून ताणें That- श्वास सोडलो म्हणून That is the indwelling of the Holy Spirit. ते जावन आसा पवित्र आत्मो आमचे थंय येवन रावचे जावन आसा. When they received in the, what is that? Pentecostal day, it Keda- is the infilling. केदाळा त्या पेंतकोस्त दीस पवित्र आत्मो तांचे थंय आयलो तो जावन आसा दुसऱ्यां खातीर म्हळ्यार इनफिलिंग रायट The इनफिलिंग दुसऱ्यां खातीर. Bible say in the book of Acts, they were filled with the Holy Ghost. त्या खातीर देवाचें उतार सांगता धर्मदूताच्या कृत्यांत आमकां ते पवित्र आत्म्यान भरले म्हणून. When you're filled with the Holy Ghost, केदाळा तूं पवित्र आत्म्यान भरताय you will start to live for others. केदाळा तूं दुसऱ्यां खातीर तूं जियेताय. When Peter was filled with the Holy Ghost, केदाळा पेद्रो तो फिल्ड रायट तो केदाळा पवित्र आत्म्यान भरलो at that particular day, he preached the gospel and 3,000 souls were saved. आणि त्या दीस ताणें केदाळा पवित्र आत्म्यान भरलो पेद्रो केदाळा ताणें 3,000 लोकांक ताणें देवाच्या राजांत हाडलें. म्हळ्यार थंय आत्मे म्हणटात सोल स्पिरीट Soul, 3,000 souls has been saved. 3,000 मनशांक ताणें देवाच्या राजांत हाडलें. 3,000 souls means 3,000 people. They say that 3,000 spirits also. souls, Bible says 3,000 souls. Right, okay. Praise 3,000 God. लोकांक. Yeah. Okay, thank you, Jesus. I mean, it talks about the person who lives has been transformed. Okay, what happens that indwelling? कितें जाता इनड्वेलिंग म्हळ्यार भितर येवचें. Indwelling is transforming you आमचे from थंय the आसचें. sin to the holiness. सॉरी Indwelling is transforming you from the sin to the holiness. आमच्या भितर तो आसा म्हळ्यार आमकां पातकी सैमात हांव आमकां पवित्रपणाक हाडचें जावन आसा. 2013, when I accept Jesus Christ as a Lord God and Savior, I have the indwelling experience. 2013 इसवेंत भाऊ देवाच्या उतरांत आयिल्ले त्या दाळा ताचे थंय पवित्र आत्मो ताचे थंय भितर आयिल्लो जावन आसा आनी रावल्लो जावन आसा. So from 2013 to 2020, the Holy Spirit was helping me to cleanse every wrong thing which is inside of me. त्या खातीर 2013 तावन 2020 म्हणसर ताचे थंय पवित्र आत्मो भितर आसलो तो ताकाच तो तयार करून आसलो भावा खातीर. In 2020, when the pandemic came, केदाळा 2020 इसवेंत कोविड म्हणलें आयलें. we were having Zoom classes for 2 years. त्या दाळा भाऊ झूम क्लासींत शिकोवन आयकतालो. Throughout the day. Huh? यू लिसनिंग दॅट. Yeah, listening. त्या वेळार भाऊ आयकतालो शिकोवन. So round the clock, the word was preached and I was listening without any gap. त्या वेळार तो कितेंच वेळ पाड करिनासतना ती शिकोवन तो आयकोन आसलो निरंतर. And that's the time the real infilling experience happened in my life. त्या वेळार बाबाच्या जिवितांत ते दुसऱ्यात व्हॉट Infilling. इनफिलिंग Filled. त्या वेळार ते भितर कार्य प्रवृत्त जावचो वेळ जावन बदलालो. And after that, my work of sharing the word of God has started. ताचे उपरांत म्हजें जिवीत हांवें देवाचें उतर हेरांक दिवंक हांव मुखार सरलो. So before me sharing the word, पयलें हांव पयलें हांव देवाचें उतर दिवच्या पयलें the Holy Spirit will help me to know God and walk with Him all of my life. त्या वेळार हांव देवाक चड आनी चड वळखोवचें आनी म्हजे भितर बदलावण हाडचो वेळ जावन आसलो. So what is the second line? The Christian life is choosing to be filled with the Holy Ghost. त्या खातीर आमी आमची विंचवण जावन आसा पवित्र आत्म्या सवें आमी चलचें जावन आसा. So why we have been filled with the Holy Spirit? First, we need to walk in the Spirit. फर्स्ट Walk in. आमी पवित्र आत्म्या सवें आमी चलचें जावन आसा.
And the next one is crucify your flesh. आमचे रक्तमांसाच्यो ओंदवण्यो आमी त्यो इन्कार करचे जावन आसा. Praise God. Go to Galatians, Ephesians 5:18. We'll go a little bit fast. Ephesians 5:18. And be not drunk with the wine wherein excess, but be filled with the Spirit. सोरो पिवन बेबते जावचे सोन सोडा, नाजाल्यार तुमचे सगळे जीवन पिड्ड्यार जायत, ताचे बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा. The choice is yours. विंसवण तुजी जावन आसा. Jesus has dealt your sins at the cross. He has cleared everything and now he made you a new creation. Going back to the old sinful life or to be filled with the Holy Spirit and to walk in a newness of life, it's your responsibility, it's your choosing. Freedom of choice. जिजून तुझ्या खातीर तुझ्या पतकां खातीर ताणे ताची बली भेटयली, त्या खातीर आतां जेजू आशेता तुका नवें जिवीत दिवंक, पूण तुजे विंसवण तुजी जावन आसा. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Again, go to Galatians 5:16. Galatians 5:16. This I say then, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. आणि आता हांव तुमकां सांगता, आत्म्या प्रमाणे चला, ते दाळा रक्तमांसाच्यो वडण्यो तुमी दादोशी करची नात. Have you heard people said, first you have to crucify the flesh or not to fulfill the lust of the flesh, then you could able to walk in the Spirit? तुम्ही ऐकालांगी थोड्यांनी Never सांगचे, heard? पहिले तुम्ही रक्तमांसाच्यो वडण्यो सोडा, ताचे उपरांत तुम्ही आत्म्या प्रमाणे जियेतात. See, when you haven't heard people say, first you have to stop all these things and then you come to church, then come and receive everything, all these things. सगळ्यांनी सांगचे जावन आसा, पहिले तुवें तुझे जिवीत तुवें बदलीचे, ताचे उपरांत तुवें. That is a मागण्या wrong information. ते केदाळास सत नाही, फट जावन आसा. You cannot live a holy life without the Holy Spirit. तुवें बरें जिवीत पवित्र जिवीत जियेचें जाल्यार पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र तुवें जियोंक जाता. When you walk in the Spirit, केदाळा तूं आत्म्या प्रमाणे चलताय, now you will not have the thoughts inside of your mind. आतां तुज्या जिवितांत तसल्यो संगती तुज्या मतींत नात. I mean, you get the thoughts, but you would not fulfill that thoughts. तूं स्वीकार करताय, आसता तुज्या मतींत तुजे जे चिंतना, पूण तूं ते कार्य करूंक ताच्या विरोध वचूंक, देवाच्या संगतेच्या विरोध वचूंक तुका जायना. Okay, go to the PDF again. We'll come back here. So, walk in the Spirit is to live according to God's will and His word. आम्ही आत्म्या प्रमाणे चलचे म्हळ्यार आम्ही देवाच्या कुशे प्रमाणे चलचे जावन आसा. आणि ताच्या Will is Will. God's how to say? कुशे प्रमाणे yes. Okay, Yes. so you walk in the Spirit means you have to live a life according to God's will and His word. God's will. देवाच्या कुशे प्रमाणे चलचे जावन आसा. And when you start fulfilling the will of God and when you start fulfilling God's word, now you could able to crucify anything that is coming against that particular will. केदाळा तूं देवाच्या
कुशेप्रमाणे आणि देवाच्या उतराप्रमाणे तू चलताय ते दाळा गॉड्स विल Will. या God's will is His plan in your life. ते दाळा देवाचे योजना तुझे थंय संपूर्ण जाऊन सो वेळ जाऊन असा. So what we have need to do, He says, you have to live by God's word, stand in prayer and communion with God, follow the leading of the Spirit, and bear the fruit of the Spirit. This is what walk in the Spirit is all about. Live by God's word. खेताळा तू आम्ही देवा सोमे जीवनचे म्हळ्यार आम्ही ताच्या उतरा वयर आम्ही जीवनचे जाऊन असा. स्टे इन प्रेयर अँड कम्युनियन विथ आमचे एकामेकाचो संबंध वृद्धी करचो जाऊन असा. आणि आम्ही देवाच्या आत्म्याप्रमाणे आमचे जिवीत मुखार वरचे जाऊन असा. आणि पवित्र आत्म्याची फळां आमचे थंय येवचे अनुभव करचे जाऊन असा. So when the Holy Spirit is inside of you, केदाळा पवित्र आत्मा आमच्या भितर असा. He will always says you to obey the word of God and to go according to the will of God. तेदाळा आमकां देवाच्या उतराप्रमाणे चलोवंक आणि ताच्या कुशेप्रमाणे चलोवंक आमकां तो प्रोत्साहित करता. When I'm yielding to the Holy Spirit, I don't focus much on my fleshy desires. हांव केदाळा देवाच्या उतराप्रमाणे म्हजे चिंताप वा जिवीत मुखार व्हरूंक चिंता. तेदाळा हांव संसाराच्या संगती हांव कार्यागत करूंक शकना. I have lot of addictions in my past life. बाबाक मुस्तो ताच्या जिवितांत पाडपणान तो जियेल्लो जावन आसा. From 2013 till now, 2013 तावन आतां पर्यंत my work is to yield to the Holy Spirit पवित्र आत्म्या प्रमाणे म्हजें जिवीत हांवें मांडून हाडचें जावन आसा. आतां and Holy Spirit work is to give me the power आतां पवित्र आत्मो ताका देवाचे कितें ताच्या प्रमाणे पवित्र आत्म्या प्रमाणे ताका ताची सकत दिवन आसा. to say no anything that is of the flesh. त्या कुडीच्यो वंदवण्यो संसाराच्या वंदवण्याक इन्कार करचे जावन आसा. आतां So you cannot crucify the lust of the flesh unless and until you are filled with the Holy Spirit. तुवें केदाळाई आत्म्या प्रमाणे चलोवंक म्हळ्यार तूं बरो जावंक म्हणून तूं चिंताय जाल्यार पयले पवित्र आत्म्याची सकत नासतना तुजे तावन कितेंच करूंक तूं शकनाय. So when you spend time with the word, the Holy Spirit gives you the knowledge about the word of God and everything, and now automatically you will not have the desire to fulfill the flesh. केदाळा तूं देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ करशीताय तेदाळा पवित्र आत्मो तुजे थंय तो कार्य प्रवृत्त जाता आनी देवाच्या कुशा प्रमाणे ताचे तुजें जिवीत मुखार व्हरूंक तुका तो सांगातपण दिता. You will get the wrong thoughts. तूं जावंक पुरो तुका वायट चिंतना येतात. You will get the temptation. तुका टेम्पटेशन ताळण्यो प्रेज गॉड ताळण्यो येतात जावंक पुरो. But the Holy Spirit empowers you पूण पवित्र आत्मो तुका मुखार व्हरता to say no to that bad thoughts using the word of God. टू से No to the bad thoughts. त्या वायट ताळण्यांक तुका बली करूंक तो सोडिना And flee from temptation. आनी त्या संगतीत हांव तूं पयस सरोंक तुका तो मजत करता. Joseph fled from the temptation. Correct? Joseph. So when the temptation comes, you will able to flee from it using the help of the Holy Spirit. तशें तुमी आयकलां जावंक पुरो जुजे की ताळण्यो आयिल्ल्यो पूण त्या ताळणेंत हांव तो पयस सरलो धांवलो थंय हांव. तशेंच आमी तशेंच आमच्या जिवितांत ती पवित्र आत्म्या आमचे थंय आसतना आमी तें करूंक शकता. So what is this flesh desires are? Sexual immorality, impurity, lust, idolatry, hatred, anger, jealousy, self-ambition, strife, divisions, envy, drunkenness, and the things like this. That is in Galatians 5:24. ते जावन आसत आमकां सेक्शुअल इमॉरलिटी म्हळ्यार लैंगीकपण आनी आमचे इम्प्युरिटी पवित्रपणाक आडखळ हाडचेत आसले. लस्ट म्हळ्यार
आमकां रक्त मसाच्यो ओंदवण्यो आनी आयडॉलट्री म्हळ्यार आमी इट इज Adultery is नाही आमी देवाच्या okay. देवातावन आनी आमकांच व्हड करून कान घेवचें वा Adultery. आमी मनशांक देवाचो मोग आमी तांकां दिवचो आमी चड म्हजो मोग करता म्हणटात पळय ते हर एक आयडल्ट्री Now I have to clarify something here. What is the meaning of the word adultery? Idols. Huh? What is that? What is the real meaning of the word idol? Statues can be idols. can be Huh? many more. No, statue might, it's not idol. When it changes to idol, when you make that idol as a god. Idol means तुम्ही चिंतला जावंक पुरो मूर्ती म्हळ्यार तुम्ही मूर्ती पूजा करतात म्हणटात पूण ती मूर्ती तुम्ही देवाचे वरणी चड तुम्ही मान दितात ताका त्या दाळा ते मूर्ती पूजा जावन बदल you can make your Bible as also your idol. When you keep it in the shelf, it's an idol. So what you're doing, you are not giving the importance to God, but you are giving importance to others. That is what idolatry is all about. Idol worship is all about. देवाक दिवचो मोग देवाचो मोग आमी दुसऱ्यांक दिता जाल्यार ती हर एक वस्तू ती मूर्ती पूजान बदलता मूर्ती पूजा करचे जावन वय Someone takes the place of the Lord can be an idol. Someone or something can takes the place of the Lord can become idol. खंयची वस्तू वा खंयचे मनीस देवाचो जागो घेवंक घेतात ते जावन आसा मूर्ती पूजा. That's what the first commandment said. I am the Lord your God. You shall have no other gods before me. त्या खातीर देवाचें उतर सांगता हांव जावन आसा सर्वेस्पर देव म्हजे विने तुमकां कोणचोय देव ना. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Statue, let it be there. If that is the case, then you cannot have any photos also in your purse. त्या खातीर मूर्ती आसात तर थोडे पोटी तुमच्या जे पर्सांत ती पिक्चरां आसतली. For example, you are in India and your grandchildren are in US. Can you go just like that and see and come? What you'll do? You have the photo in the purse and you can see. Even I also have my son's photo, my family photo, and I'll see that whenever it is. But that is not adultery. The idolatry is when I make those things as God. खेदाळा खंयचेय जावंक पुरो तुमचे कडेन एक वस्त आसा ती देवाचे वरणी चड म्हणटा आमी आमच्या जिणेंत बारी मोगाची म्हजी वस्तू हांव खेदाळा ह्या वस्तूत हांव सोडून आलाग रावंक जायना म्हळ्यार तुवें तो देवाच्या जाग्यार त्या वस्तूक दवरचें जावन आसा. So initially I was not giving importance to the word. I was giving importance to other things. That is what adultery. हांव देवाच्या जाग्यार हांव दुसऱ्यांक दवरून हांव ते करता जाल्यार ते जावन आसा ते मूर्ती पूजा. जावंक पुरो मनीस जावंक पुरो वस्तू खंयचेय. Clear? Statue, let it be. When you're going and doing all those, actually, you know, the candles and flowers, actually, it's not for Christians. तुमकां गोत्ता आसा गे वात Do you know that? आनी फुलां Actually, that is for the non-Christians. ते एक्चुअली क्रिस्तांवचो संकेत न्हय तो. They don't know how to pray, so what they do is they come with the candles and they come with the garlands and they put it to the statue. Simple. त्या खातीर तांकां कितें करचें म्हणून गोत्तू ना त्या खातीर तांणी वाती हाडच्यो आनी फुलांचो हार हाडचो आनी त्या मुर्तीक घालचो. We Christians, we have the word to pray and communicate with God. आमी क्रिस्तांव आमी देवाची मनशां जाल्यार आमी देवाच्या उतरा वयर आमचें जिवीत मांडून हाडची जावन आसा. See, I'm not saying that lighting candles and putting garlands is wrong, but if you think through that the Lord hears a prayer I'm praying, that is wrong. हांव म्हणना तें सूख म्हणून पूण केदाळा तूं ताका चड मान दिताय आनी ताचे तावन म्हाका
बरेपण मेळ्ळा म्हणून चिंची जाल्यार तू खंडीत तू देवाच्या विरोध आसाय म्हणून. So when I understood all these things, केदाळा म्हाका समजलें हे सर्व संगती I totally neglected those things. हांवें संपूर्ण रितीन ताका सोडला. I started to give importance to the word of God. हांवें म्हज्या जिणेंत देवाच्या उतराक हांवें मान दिवंक सुरू केला. Praise God. Are you Praise understanding now? Clear? तुमका So that कळ्ळें is what म्हणजे तो. adultery is all about. Okay. Now, so you have to be filled with the Holy Spirit to crucify the lust of the flesh. त्या खातीर तुवें देवा पवित्र आत्म्यान बराचें आनी हाचे वरवीं मात्र तुवें तुज्यो रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो संवसारी वंदवण्यो तुवें सोडूंक जाता. So we have two natures inside of us. A little bit up PDF. त्या खातीर आमचे थंय दोन सैम आसात. Go up. Two natures which always in conflict. One is the flesh which leads to sin and death. The next one is the spirit that leads to righteousness and life. आमच्याकडे दोन सैम आसात. एक कुडीचो सैम रक्तमांसाचे सैम संवसारी सैम आणि एक सैम जावन आसा आत्म्याचो सैम. So even now also you are having a battle between your flesh and the spirit. त्या खातीर आतांय तुजे कडेन तूं हांगा आसाय जाल्यार तुजे थंय दोन झूज चलोवन आसात. The spirit will say, don't sleep. त्या खातीर आत्मा सांगता तूं न्हिदा नाका. The flesh will say, it's okay, yaar. 5 minutes you can sleep, nothing त्या will खातीर happen. रक्तमांस सांगता वडना 1-2 मिनिटांनी दी आमी. The conflict is going on. Your mind is the battlefield. Your mind is the battlefield. त्या खातीर तुजे आता मन जावन आसा तुजे झुजाचे ग्राउंड म्हळ्यार झुजाचो जागो. Now, that what yesterday we learned, who controls that mind? आता कोण तुज्या मतीक अधिकार चलयता? It is the flesh from the world ते रक्तमांसाचे संवसाराचे वंदवणगी or the spirit of God from the heavenly Father. वय आत्मो देवाचो आत्मो तुजे चलोवचे जावन. You have the power, you are filled with the Holy Spirit, you have the enormous power to receive it from God and reject everything what the flesh says. तुका तो अधिकार दिला, तुका तो पावर आसा तुजे कडेन. तो देवा तावन तुवें कान घेवन संवसाराच्यो संगती संवसाराच्यो वंदवण्यो तुवें ताचे तावन तुवें पयस सरचें जावन आसा. That can happen only when you spend time in the Word. केदाळा जाता म्हळ्यार तूं देवाच्या उतरांत तूं निरंतर आसले ते दाळा मात्र जावन आसा. Does anyone have an habit of reading the Bible, you fall asleep, or making a family prayer, you fall asleep? तुमकां तुमच्या जिवितांत जाता की केदाळा तुमी देवाचे उतर आयकतात वा उतर वाचतात ते दाळा न्हीद येता. That is a bad sign. ते जावन आसा एक Sorry to say, that is a bad sign. ते जावन आसा एक पाड संकेत जावन आसा. Which means your flesh is taking complete control. ते दाळा तुका कळी जाय जे तुजे रक्तमांस तुजे थंय अधिकार चलोवन आसा. Praise the Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. You have to sleep when you have to sleep, and you have to be awake when you have to awake. त्या खातीर न्हिदच्या वेळार न्हिदाचे, आयकोनच्या वेळार आयकाचे. Okay, so you have to overcome that fleshy weakness through the Spirit of God. त्या खातीर तुवें रक्तमांसाचे वंदवण्यांत तावन वयर येवचें म्हळ्यार तुवें आत्म्या वरवीं मात्र ते जावन आसा आनी ते आत्म्या प्रमाणे चलचें जावन So आसा. that is the conflict, battlefield, flesh and the Spirit, to whom you are yielding. त्या खातीर तें जावन आसा झगडें, तें जावन आसा तुज्या मनांत जावचें झूज. That going to decide your the destination, sin or death or righteousness and life. आता रक्तमांसाचे म्हळ्यार तुका मुखार व्हरता पदकाच्या वाटेक आनी तुका नाश जावच्या वाटेक. Praise God. So the Christian life is choosing to be filled with the Holy Spirit, walk in and crucify the lust of the flesh. सो त्या खातीर क्रिस्तांवचें जिवीत जावन आसा आमी
आमची विंसवण पवित्र आत्म्याच्या देवाच्या संगातपणांत आम्ही जिवचे जावन आसा. Okay, the meaning of the word lust is strong desire. लस्ट म्हळ्यार ते एक कठीण आयेचे एक Strong desire. डिझायर म्हळ्यार आशा, बळवंत आशा. ताका एक आनी एक डिझायर म्हळ्यार एक आनी एक वर्ड आसा कोंकणींत, म्हाका येना तो, पण येता जाल्यार सांगा. प्रेज गॉड. So, ओडणी, प्रेज गॉड. ओडण्याची आनी एक आसा डिझायर, अभिलाषा वय पुन्हा ते डिझायर म्हळ्यार आमच्या desire is It's something I connected like to do more. Yes. I like to, somebody will have a desire to eat more. Somebody will have a desire to see serials more, BTS. Praise God. So, what is your desire? The strongest desire can be in the Word of God, or your strongest desire can be of the world. तुझी कशी खंयची आशा जावन आसा, संसार रितीची की वा आत्म्याप्रमाणे चलची. So, that is what Christian life is all about. Carry your own cross. त्या खातीर जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत म्हळ्यार तुझे कुरीस घेवचो आनी चलचे जावन आसा. Are you understanding? So, transformation, first part is God's perspective, how He is going to change your life. That's what we saw. ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार बदलावण, रूपांतर देवाच्या उतरा वयर. इट इज इन वर्ड ऑफ गॉड. ट्रान्सफॉर्मेशन. Okay, transformation is something where God want you to live this kind of life, and when we yield to Him, He will take to that destination. तुझ्याकडे ती एक आशा जाय जे हांव देवाच्या कुशेप्रमाणे, देवाच्या आशेप्रमाणे हांव जियेता. हाचे वरवीं हांव संवसारांत हांव मेकळो जाता आनी देवाच्या संगातपणान जियेल्ले वरवीं म्हजे थंय पवित्र आत्म्या वरवीं म्हजे थंय देवाची आशा संपूर्ण पावचे जावन आसा. Okay, first we studied discovering the root of our problems, and the antidote is replacing it by the truth. Lie replacing with the truth. That's what we saw. आता आमी सोदून काडचे जावन आसा आमचे पाळां. द रूट ऑफ Root of all our problems is the lie. आमचे समस्यांक कितें कारणां जावन आसात, कितें मूळ जावन आसा. So that lie has to be replaced with the truth. ते फोट आमचे तावन काडन आमी सत आमी थंय हाडूंक आसा. And then we started to, next one we studied that understanding the good news. त्या Understand. खातीर आमी गुड न्यूज म्हळ्यार कितें, बरी खबर. जेजून कितें केलां ताचे वयर शिकचें, ताचे वयर ध्यान करचें आनी ताचे प्रमाणे चिंतचें जावन आसा. So good news is how God has saved you from the clutches of sin, and He empowered you to live a good life. बरी खबर म्हळ्यार कशें तूं पथकांत हांवन पयस सरून देवाच्या कुशा प्रमाणे, देवाच्या उतरा प्रमाणे तुझें जिवीत मांडून हाडचें जावन आसा. And then we learned that how we need to see as God sees. आनी आमी शिकल्या कशें देव आमकां पळोवंक आशेता. That's what we learned about the spirit, soul and body, how it has been separated. And when you accept Jesus Christ as Lord, God and Savior, everything is, one of your part belongs to God, and everything comes from the Spirit. त्या खातीर आमी कशें पथकांत हांव पयस सरले आनी आमी कशें जिजूक स्विकार केलो. जिजू सोमी म्हजो सोडवणदार म्हणून म्हजे खातीर तो मेलो, म्हजे खातीर जिवन जालो आनी हाचे वरवीं ते हांव केदाळा हांव ताचे ते चिंता पाटयता, ते दाळा हांवें ताचे प्रमाणे हांव एक बदलावणेचें जिवीत जियेत. And when your spirit is connected with the with the Spirit of God, and it is one, now you know our Heavenly Father. The intimacy started to build.
त्या खातीर केदाळा तूं पवित्र आत्म्या सवें जियोंक सुरू करताय तेदाळा तूं देवाक चड आनी चड जाणा जाताय. And once you understand about your heavenly Father and how he works, and now you started to live by the Spirit of God which is inside of us. केदाळा तूं चड आनी चड तूं देवाक जाणा जाताय त्या वेळार तूं पवित्र आत्म्याच्या संगाता जियेताय आनी त्या खातीर तुजे थंय पवित्र आत्म्याचे देणे उर्जीत जातात. Now we will see second part of the transformation. How to say this? The normal things you face in everyday life. त्या खातीर आमी पळया आता दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार रुपांतर आमचे जिवीत हाऊ वी सेव How you encounter problems in your life and what we need to do. आमी केदाळा आमी आमच्या जिवितांत समस्या आमी पळयता तेदाळा आमी कशे आमी त्या समस्येंतल्यान भायर येवचे. First, that 5 points is all about how God is related to us. And now we're going to see how to overcome our daily issues and problems which we face. Okay? आमी पहिले पळयले आमी 5 संगत्यो आमी ओवरकम राईट Overcome. या आमी कशे आमी ताचे तावन आमी भायर येवचे वा आमी ताचे तावन कशे जैत जोडचे जावन आसा. सेकंड वन Yeah. रिलेशनशिप. The second one is how we would face those problems and how we can overcome through the word of God. That one I said. You told. Yeah, the first Okay, one I praise said. God. And now in that one, we are going to study controlling your emotions. आता आमी कशे भावनांक आमी कंट्रोल करचे म्हळ्यार भावनांक आमी कशे भावना वयर आमी कशे चिंचे म्हण. Okay, write down. बरें या God created us as emotional beings देवान आमकां ताच्या भावनात्मक जावन रचला. God created us as an emotional beings, and emotions have a powerful impact on our lives. आणि भावना आमच्या जिवितांत मस्त पॉवरफुल इम्पॅक्ट म्हळ्यार चड बळवंत जावन इम्पॅक्ट म्हळ्यार काय परिणाम. प्रेज गॉड. परिणाम रितीन आमचे जिवीत चलयता. On our lives, either positive or negative. ते जावन आसा एकच आमचे पॉझिटिव्ह अँड नेगेटिव्ह Or negative, positive or negative. धनात्मक आणि नकारात्मक. धनात्मक आणि नकारात्मक. प्रेज गॉड. Okay, I'll repeat again. God created us as emotional beings, and emotions have a very powerful impact on our lives, either positive or negative. Okay, next line. Emotions are messengers. Emotions are messengers that can reveal a great deal. Emotions are messengers that can reveal a great deal about the root problems of our lives. Emotions are messengers that can reveal a great deal about the root problems of our lives. Root problems of our lives. भावना आमकां मेसेंजर्स म्हळ्यार Messengers, सांकेतिक. angels are messengers, right? Like that. येस Something which they will let you know. वय आमकां कितें आमकां खबर हाडटात त्या टायपार जावन आसा भावना. Okay. ते मेसेंजर जावन काम करतात आणि दॅट कॅन रिवील ए ग्रेट डील अबाउट द रूट प्रॉब्लेम. ते आमकां सांगतात आमचे मुळाव्या समस्यांक. कॅन रिवील ए ग्रेट डील. Great deal about the root problems of our life. They will let us know about what is the main cause of the problem. Emotions. Okay. Next line.
Emotions can be messy. Emotions can be messy, but they are manageable as we take them to God. भावना आमकां पाड करूंक शकतात, बट दे आर मॅनेजेबल एज वी टेक देम टू गॉड. केदाळा आमी कंट्रोलाक हाडयत म्हळ्यार आमी देवाच्या सांगातपणांत आमी ते वेल्ले ते दळा. I'll repeat again. God created us as emotional beings, and emotions have a very powerful impact on our lives, either positive or negative. Emotions are messengers that can reveal a great deal about the root problems of our lives. And third line is emotions can be messy, but they are manageable as we take them to God. Go to the next PDF. Next slide. Okay. Okay. So now, emotions are good or bad? भावना बरिंगी पाड. God created emotions. देवान रचली जावन आसा भावना. When we studied yesterday, in your soul, there are three departments. One is your choosing. First is your thinking, then your choosing, and then comes the feelings and emotions. So God created emotions for good. आम्ही काल शिकले भावना आमच्या मनांत असतात आणि मनांत द थिंकिंग, चुजिंग, Choosing and feeling or emotions. आम्ही विंसोन करचे जावन आसा, चिंताप जावन आसा, निर्धार कान घेवचे जावन आसा. If you don't have emotions, तुका ते भावना ना जाल्यार we will be like a AI robots. आम्ही खाली एक AI बरी रोबोट म्हणले बरी जावन Even if you go and stand in front of a person who has died, you will be like this only. आता तू एका मनशा मुखार गेल्यार तू असोच. Even if someone cracks jokes, you will be like, आता इवन कालें ताणें सांगलें जाल्यार तुका कितें संतोष हाडचें सांगचें जाल्यार तुका कांय कळोवंक so साधना. God created emotions. देवान रचलां ती भावना. But what we do is, we allow the emotions to take control of our lives. आमी पूण थोडे फावटी कालें करता म्हळ्यार भावना आमच्या जिविता वयर हातोटी हाडचे तले आमी निर्धार कान घेता. So whether you are joyful or whether you are sad, you decide through your emotions. तूं केदाळाय जॉय आनंदांती आसोंक साध आसा, देन अदर वन Or sad, तुका दुखीन धाडूंक साध आसा. you know through your emotions. Know through your emotions. Whether you are joy or sad, you know through your emotions. तुझ्या भावना वरवीं मात्र तुका कळीत जाता ते आनंद आनी दुःख. That's what the first line we wrote. God created us emotional beings, and emotions have a very powerful impact on our lives, either positive or negative. Okay. So next line what we wrote is emotions are messengers that can reveal a great deal about our root problems in our life. So emotions are good. If you are full of joyful, you will be, that emotions reveals that you are joy. When you are sad, the emotions tells you, the messengers, that you are sad. But what happens is, even when we are joyful or sad, we allow the emotions to take control. For example, when we are in joy, what we need to do actually? According to the word of God, we need to praise, glorify, and thank the Lord and worship the Lord. But what we do? Party. Birthday party, marriage party, baptism party, Holy Communion party. This baptism, Holy Communion are joyful things in the life. But we take it in a different way. We are not giving importance to the God. आमी केदाळा ते आनंद आणि दुःख आमकां समा आमी उपयोग करना आणि थोडे फावटी आमी थोड्यो संगती आमी आनंदांत आसल्या वेळार आमी संवसारी रितीन आमी ते बदलावणे करता आणि आमच्या जिवितांत ते आमकां दुसऱ्याच अर्थान आणि
ताचे प्रमाणे आमचे जिवीत बदलूंक आमी त्या वेळार वेता. I still remember when I got my first salary, when I started to work, केदाळा हांव कामाक सुरू केलें ते वेळा म्हाका पयल्या म्हयन्यांत म्हजो पाग मेळ्ळो the entire salary went to drinks only. आनी त्या वेळार हांव म्हजे सगळे पाग हांव सोऱ्या खातीर करशितालो. So who gave the job? So what I have to do? First of all, when I have to receive anything, I have to thank him and praise him. आतां कोणें म्हाका काम दिलें? देवान दिलें. आतां हांव कालें करना आसा And I have to give what belongs to him. Correct? Praise God. And now, when I don't do that, when I do something in the kingdom of darkness, what I will do for the rest of the month? आतां हांव कितें करना आसा? देवान दिल्लें हांव देवाक होगळाक दिवच्या बदलाक हांव देवाच्या विरोधपणाक हांव ते यूज करना आसा आनी कितें जाता म्हजें जिवीत? Praise God. Now, when you are sad, केदाळा तूं दुकान आसताय what you will do? कितें करताय? Phone. To whom? Okay, you share to the phone. Again, what I do when we were sad, we also would go to drinks. भाऊ कालें करतालो म्हळ्यार केदाळा ताका बेजाराई दूख आसतालें तो ड्रिंक्स करूंक येतलो. Okay, so I allowed that emotions to rule me. Instead, I ruling that emotions. त्या खातीर भावान म्हजे वयर अधिकार चलयतली बदलाक हांवें भावाना वयर अधिकार चलयचे आसलो. You know who is the weakest person in the world? कोण बारीक Huh? वीक म्हळ्यार Human being. खाले म्हणटात वीक. Not really. Then everyone are weak then. अस्कत मनीस. Taskar means? अस्कत वीक पर्सन. Who is a weakest person in this world? कोण मस्तो अस्कत मनीस जावन आसा ह्या संवसारान? A person who cannot control his emotion is the weakest person. कोण भावना वयर कंट्रोल करूंक ताचे वयर अधिकार चलोवंक गोतून येतलो तो एक अस्कत मनीस ह्या संवसारान जावन आसा. Yesterday, Sister Anisha was saying, remember? काल She बहिणीन used to go आलिशान and सांगलें. sit in front of Brother George Lee. So still Brother George Lee doesn't speak. It triggers her. So at that time she said she couldn't able to control the emotions. And when he speaks, it can be a problem. If he don't speak also, that is a problem for her. So she got triggered. So that is what happened. She is controlled by the emotions. काल आमी आयकलें बहीण अनिशा आनी तिच्या कुटुंबा विशयांत गोवा विशयांत केदाळा तांचे मदें कितें जातालें आनी तांकां सांगल्यारी तोंड उक्तें केल्यारी समस्या तोंड उक्तें करना जाल्यारी समस्या. Praise God. So, have you seen people shouting? तुमी आयकलां गी You haven't seen? जोर Experience? करचें जोर उलोवचें. Okay. Praise God. Those people are people who couldn't able to control the emotions. Even I also shout more. कोण जोर करता जोर उलयता तो ताच्या भावना वयर कंट्रोल करूंक शकना मनीस. Something has triggered me, कितें म्हाका आयलें जाल्यार म्हज्या विरोध and that if it is not taken control, that takes complete control of me. And now, because I'm weak, I shout, saying that I am strong. कित्याक म्हळ्यार हांव त्या भावना वयर हांव केदाळा कंट्रोल करना कितें म्हजे विरोध येता ते हांव कंट्रोल करिना जाल्यार ते म्हजे वयर येवन ते म्हजे वयर अधिकार चलयता आनी ताचे प्रमाणे हांव कार्यप्रवृत्त जाता. So when you are sad, the केदाळा emotions reveals where is the real problem is all about. केदाळा तूं दुखी नासाय पेन The emotions will reveal what is the root cause of that problem. केदाळा तूं भावना समजनाय न्ही बट Great Emotions? deal, the root problems of our lives. द रिवील ए ग्रेट Reveal the root problems. ते आमकां कळीत करता आमकां उगडापण करता
ताचे मुळावे समस्या कितें म्हणून आमच्या जिवितांत. Okay, so next what we wrote, emotions can be messy, but they are manageable as we take them to God. इमोशन्स दिस Emotions can be messy, they आमची are- भावना जाऊंक शकतात पाड. दे आर मॅनेजेबल एज वी टेक देम टू गॉड. ते आमकां कंट्रोल करूंक आमी शकता केदाळ आमी देवाच्या उतरांत आसाव वा देवाच्या संगतपणांत आसले ते दाळा. देवाक चड आनी चड जाणा जाल्ल्या ते दाळा मात्र आमी आमच्या भावना वयर आमी कंट्रोल करूंक अधिकार करूंक आमी शकता. So when you are sad, what we need to do is, कितें करीचें म्हळ्यार we need to take that emotions to God and take His control. आमी ती इमोशन आमची ती भावना आमी देवा थंय व्हरूंक जाय. Acknowledge, a little bit up. See, this it says emotions are not our enemy, they are messengers and not masters. Emotions are not masters, they are messengers. Emotions have been given for us to, for a reason. इमोशन्स आमकां ते आमचे गुरु जायना, बदलाक थोडे संकेत आमकां दिता. ताचे वरवीं आमच्या जिवितांत Emotions has been given to us for a reason. आमकां ते दिल्यात थोड्या कारणा खातीर, पूण आमच्या जिविताक ते आमकां इम्पॅक्ट म्हळ्यार प्रभाव घालूंक शकतात. जावंक पुरो सकारात्मक वा नकारात्मक. So, what you have to do is, you have to take that emotions to the Lord. त्या खातीर आमी आमची भावना आमी सोम्या सरशीन व्हरूंक जाय. Go to 2 Corinthians 10:5. Casting down imaginations and every high thing that exalts itself. Okay, put this in NLT. We destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture rebellious thoughts and teach them to obey Christ. देवाच्या समजणे विरोध उभारलेले गर्विष्ठ पागोर आमी कोसलावन घालता. मनशाच्या संगती सगळी कल्पना कैदी करून ख्रिस्ताक आमी खाल करता. So emotions are thoughts. Can you see your emotions? Can you see your thoughts? If you get a wrong thoughts which deals a wrong emotion, you get it to anger, can you take the knife and kill that thought? It's a spiritual. So you need a spiritual weapon called the Word of God to bring under the obedience of Christ, that you have to take to the Lord. Whether it is a joyful emotion or sorrowful emotion or sad emotion, it has to go to the Lord, and the Lord will reveal to you what you have to do. But if, okay, you say that. त्या खातीर आमी आमची हर एक भावना आमी देवाक समर्पिजे आनी आत्मीक हातेरा वरवीं. आत्मीक हातेर म्हळ्यार देवाचे उतर, देवाच्या उतरा प्रमाणे ते आमी ताचे तावन मात्र त्या भावना तावन नकारात्मक संगते तावन आमी भायर येवंक शकता. If you don't take it to the Lord, what will happen? The emotion will take complete control of you, and then it comes anger, rebellious, all other rebellious thoughts that this person did something about me, I have to punch him, I have to go and fight him, this and that, another thing, and then it will make your life miserable. त्या खातीर भावना तुमकां थोड्या फावटी तुमच्या जिवितांत नकारात्मक संगतीक वचून तुमकां राग, अहंकार वा आनी कितेंय ते देवाच्या विरोध करूंक तुमकां ते कार्य प्रवृत्त करूंक शकता. Praise God. Thank you, Praise God. Jesus. Again, go to that PDF. So, first is
Acknowledge whether you are joyful or sad. Acknowledge that emotions will reveal whether you are joyful or sad. And acknowledge, okay, we don't worry about joyful emotions. I'm talking about the evil emotions. Be honest with God about what you feel. Acknowledge. Honest about God, what you feel. Acknowledge. Here. I don't get the acknowledge. Acknowledge म्हळ्यार वळखून घेवचे. आमी पहिले वळखून घेवचे आमी कितें म्हणून खंयचे ते भावना खंयच्या प्रमाणे ते आसा म्हणून. अगर आमी देवाच्या आमकां भावना देवानंत दिल्ली जावन आसतना देवाच्या कुशे प्रमाणे आसा की वा संवसारी रक्तमासाच्या वंदवल्या प्रमाणे आसा की म्हणून आमी ते समजून कान घेवचे जावन आसा. So God knows everything about us. You have to be open to Him. You can say everything to Him as He is a friend. त्या खातीर देवाक आमी हर एक समर्पिचे आमी. Okay, so when you say to everything to Him, He will help you out. आमी केदाळा देवाक उक्तें सांगता आमी तो आमकां खंडीत जावन आमकां तो मजत करता आनी आमकां ताचे तावन भायर हाडूंक आमकां पवित्रत्म्याद्वारे आमकां तो मजत दिता. Now the next part is seek His truth. सत आमी जाणा जावचे जावन आसा. Seek His truth. So now when you seek the truth, the Word of God, the Holy Spirit will start to guide you in that emotional time to take complete control of that emotions. केदाळा तूं सत जाणा जाताय आनी ते देवाच्या उतरा प्रमाणे सता प्रमाणे तुका पवित्र आत्मो तुका गाईड करता आनी ताचे प्रमाणे तुका ताचे तावन समा वाटेक हाडता. Let's God word guide your perspective and bring clarity. Only the truth shall bring you clarity. ते सत मात्र तुझ्या भावना वयर ती सारकी गी वाईट गी म्हणून निर्धार कान घेवंक तुका सकत दिता. And the next part is surrender. Give it to the Lord. हांवें समर्पणचे जावन आसा सोम्याक समर्पणचे जावन आसा. Lord, I surrender this wrong thought to you. I surrender this emotion to you. Now you take complete control. त्या खातीर आमची भावना आमी सोम्याक समर्पिचे आनी तूं कंट्रोल कर. तूं हाचे वयर म्हाका बरो निर्धार करूंक तूं म्हाका कुमक कर म्हणून आमी पवित्रत्म्याद्वारे आमी. Little bit up, PDF. Up. Okay. Trust and obey. Now what? Allow the Holy Spirit to help you respond with wisdom, peace and self-control. तुवें देवाच्या उतराक ट्रस्ट म्हळ्यार विश्वास करचें जावन आसा आनी ओबे म्हळ्यार तुवें मानचें जावन आसा मानून कान घेवचें जावन आसा. So each and every problem what you face, the Holy Spirit will give you help you to respond with wisdom. त्या खातीर हर एका तुज्या समस्यांक भावनांक तुका देवाच्या जाणवाया प्रमाणे तुवें देवाच्या सांगातपणांत आसा जाल्यार ते ताच्या जाणवाया प्रमाणे तुका निर्धार कान येवंक कुमक करता. And one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. त्या खातीर पवित्रत्म्याचे देणे जावन आसा एक सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार स्वनियंत्रित जावन आसा. So if someone comes against me, कोणी म्हज्या विरोध येता जाल्यार it can trigger me a negative emotion. कोणी म्हाका उत्साहित करीत पाठ सांगतेक. Now what I have to do instead of responding, हांवें ताका retaliating, हांवें ताका रेस्पॉन्ड म्हळ्यार पाटीन जवाब कितें no, not responding, instead of retaliating, बदलाक हांवें fighting, instead of fighting against him, ताच्या विरोध वेच्या बदलाक I submit those emotions to God. हांवें म्हजी भावना हांवें सोम्याक समर्पित केल्यार God gives me the self-control, which is the fruit of the Holy Spirit, which is inside of me. देव म्हाका ताच्या पवित्रत्म्याद्वारे म्हाका मजत दिता. Help me to respond with love. म्हाका मोगान ताका प्रतिक्रिया दिवंक ताका कुमक करता. And my life will be normal, आनी peaceful. आनी म्हजें जिवीत साधारण जाता आनी समाधानाचें शांतीचें जाता. If you don't respond with love, आनी तूं त्या मोगान तूं ताका जबाब दिनाय जाल्यार if you retaliate with enmity,
आणि तुझ्या विरोधपणांत ताच्या व्यताय जाल्यार whether that person feels that enmity or not, तो मुकलो मनीस तुझे विरोधपण लेखता की नांगी गोत्तू ना your life will be pieces. तुझे लाईफ तुझे जिवीत पाड जावन वेता. Go to 1 Peter 5:7. One Peter 5:7. Give all your worries and cares to God, for He cares about you. Stay alert, watch out for your great enemy, the devil. He prowls, little bit up. He prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. त्या खातीर सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तोच तुमची जतन घेता. जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो वैरी देवसार गरज घालतल्या सिंहा बरी कोणा गिळचे म्हणून सोदून भोंवता. Praise God. So, the devil is so subtle त्या खातीर सैतान मस्त चतुर जावन आसा and he can easily trigger your emotions on the negative side through people. त्या खातीर तुझी भावना देवाच्या विरोधपणाक हाडूंक तो कार्य प्रवृत्त जाता. That's what the word of God says. Stay alert and watch out of your great enemy. You have to be stay alert, vigilant. तू त्या खातीर जागृत राव, You have to be Zagi vigilant जाव. and sober. जागृत राव, जागी जाया म्हणून सांगता. Sober so that he cannot take complete control of our life using the emotions. त्या खातीर थाने आमी केदाळा जागी जाता, जागृत रावता. आमी तेदाळा आमच्या वैरीक आमचे थंय येवन कार्य प्रवृत्त जावंक आमी आडावंक शकता. But when you cast it out to Lord Jesus Christ, 1 Peter 5:7, केदाळा तू तुझे समर्पित करताय सोम्याक, Holy Spirit in turn takes complete control of your thoughts. पवित्र आत्मा तुझ्या भावनाक अधिक ताचे वैर अधिकार मेळटा. And he gives only two things: आणि तो खाली दोन संगते तुका दिता. forgive that person, love that person. तू ताका बक्षी आणि तसो मोग कर म्हणून तुका Praise the सांगता. Lord. Praise Thank the you, Lord. Jesus. Thank you, Hallelujah. Jesus. Hallelujah. So the emotions plays a very, very important role in your life. त्या खातीर भावना आमच्या जिवितांत मस्त अधिक अधिक आमकां गरज आसात आणि ते आमचे थंय मस्त खाले म्हणटात प्ले म्हळ्यार प्रामुख्यता घेता आमच्या जिवितांत. Praise God. So when you have a good emotions, joyful emotions, केदाळा तुझे थंय बरी भावना आसात, आनंदाची भावना आसात. it can also lead you to destruction when it is not under Holy Spirit. ती तुका पडाव करूंक शकतात कित्याक ती पवित्र आत्म्या सगळ्यां ती भावना नातल्या वरवीं. So the Holy Spirit will say, so if you received something from the Lord, तेन्ना पवित्र आत्मा सांगता कितें देवा तावन तुवें रिसीव कितें कान घेवन आई you go and give it to others. तें तुका दुसऱ्यांक तूं वांटाय. You will have peace. तुका आनंद आसा But that the same can turn into a destruction पूण तेंच तुका तुज्या विरोध येवंक शकता when you do it in the wrong way. कित्याक तूं दुसऱ्या रितीन चलशी जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या विनय. There's one scripture will say 1 Corinthians 2:7. Scripture 1 Corinthians 2:7. Two 2:7. No, 1 minute. Not the scripture. Sorry, 2 Corinthians 7:10. Confused. 2 Corinthians 7:10.
For the kind of sorrow God wants us to experience leads us away from sin and results in salvation. There is no regret for that kind of sorrow, but worldly sorrow which lacks repentance results in spiritual death. त्या खातीर देवाचे उतर सांगता देवाचे कुशे प्रमाणे सोसलेले दूख मनशा थंय पश्चाताप उपजयता आनी ताका खारान दिवंक कारण जाता तारान दिवंक कारण जाता. So there are two things, godly sorrow, worldly sorrow. आणि हातूं कसलेंच सुरसुरेनांत पूण संसाराच्या रीती प्रमाणे सोसलेले दूख मरण हाडता. This godly sorrow is Holy Spirit is convict you or convince you that you have done something wrong. The only reason for you to get out of this is to come to the Lord in repentance. त्या खातीर देवाच्या कुशे प्रमाणे येवचे आमकां देवा तावन येवचे भावना वरवीं येवचे दूख जावन आसा ते आमकां देवा थंय व्हरता. David received godly sorrow from prophet Nathan. David has did some mistake, correct? King David. So when he thought that no one knows, prophet Nathan came and rebuked him. So he convicted and he repented. त्या खातीर दाविदान सूख केल्ले देवाचे विरोध केल्ले वरवीं ते दळा दाविदाक कोणायक कळना म्हूण चिंतले पूण नातान प्रवादी आयलो ताणे पवित्रत्म्याद्वारे नातान प्रवादी तावन उगडाप केले आनी ताका सांगले. So he went and repented. In the worldly sorrow which lack repentance, the world will always say, it's okay, yaar, it's okay. There are so many people who did the same things. You can also be one of them. And there is no lack of repentance. Then you go and do the same thing again and again and again. It leads to spiritual death. For example, King Saul. त्या खातीर नातान प्रवादीन सांगिल्ल्या वरवीं ताणें पश्चाताप पावलो आनी त्या खातीर तो ताचें जिवीत बदलून देवा सरशीन फाटी आयलो. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So when you take to the Lord, the Holy Spirit will guide you into repentance and He will tell you what to do. But if you don't take to the Lord, the evil one will take complete control of you and it will leave you to the spiritual death. त्या खातीर आमची हर एक भावना आमी देवा थंय सुमया थंय समर्पिजे त्या दाळा आमचे थंय देवाच्या कुशे प्रमाणे आमच्या देवा प्रमाणे ताका आमकां निर्धार कान घेवंक जाता. त्या वरवीं आमी नासाक वेच्या बदलाक आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे जिवीत आनी भावना तावन आमकां ते समस्या परिहार जावंक जाता. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Hallelujah. So I'll stop here. There is another session where to start, so I'll stop here. So this emotions, and then we will study about anger and bitterness, and then we will study about guilt. All these things are everyday things you face in your life. So how we need to tackle all these things using the word of God. Now you are born again and you have the power, you have everything, and now God is expecting us to live a fruitful life. त्या खातीर आमी सबार संगती आमी शिकोवंक आसात मुखारी देवाच्या विरोध वेचे तसले संगती जावंक पुरो आमचो राग आमचें कोडूपण जावंक पुरो गिल्ट म्हळ्यार हांवें पाता केलां म्हणलें आमकां कांतोवनी हें पुरो आमी मुखल्या वेळार आमी शिकया. पूण आमी कितें आमी शिकलां आमी देवाच्या आमकां आमची भावना जावंक पुरो आमी कितें ते देवाक समर्पण आमचे जिवीत आमी बदलावनेक हाडया आमी. Praise God. Praise Thank God. you, Jesus. Hallelujah. Any questions? Clear? Because Satan doesn't want you to read the word of God. That's what you have to spend time in the word. Listen to the teachings. See, first of all, I did not went into reading the Bible only. When I was opening the Bible, I fell to sleep. So what happens is I started to listen to the teaching again and again and again, start writing it. So when I'm doing it, the relationship now, the Holy Spirit told me, now you go and read the Bible. Now I find the Bible is very interesting. Initially, Bible was boring.
because I do not know what is inside of that. But through these teachings which Papa gave to me, it makes the Bible very interesting. And when I start to study the Bible for my references, and now I started to go deeper into it and start studying at least 4 to 5 chapters every day. Now I don't get sleep. Praise God. So then what you do is, before that, you sit with the teaching, write the scriptures. Okay, if I, for example, if I give the scripture 2 Corinthians 7:10, there is a connection between 9 and 11. So you start reading that entire chapter. You want to know. And now when you start reading the entire chapter, you ask the Holy Spirit, what is that? And like that, you can able to feed your spirit. So once you feed your spirit with the word of God day and night, day and night, day and night, and now you will not have sleep when you start reading the Bible. बाबान सवाल विचारलाय आमकां पवित्र पुस्तक कान घेवन 10 मिनिटां 15 मिनिटां आनी वाचताना आमी न्हिदता आमकां न्हीद येता आमी कितें करयेत म्हणून त्या खातीर बाबान सांगलें तूं तें स्क्रिप्चर पयलें आयक बरय आनी ताचे वयर केदारां तूं बरयताय तुका त्या न्हिदेता म्हणून तुका भायर येवंक तुका ते तुजे मत चिंताप बदलिता आनी ताचे वरवीं तुवें चड आनी चड वेळ देवाच्या उतरांत करसूंक जाता आनी हाचे तावन तुका देवाच्या तुजे विरोध आनी देवा विरोध कितें तें अडकळ येता ताचे तावन तुवें भायर येवंक जाता म्हणून. Okay, when you read the Bible, night or day? Morning. Praise God. So do this, listen to the teaching, write the notes, write the scriptures. This is what I did. And then go into the Bible and start connecting the scriptures, and then read that one chapter, and then you are reading and reading and reading. Now you are reading because you want to have a relationship with Him. Ask the Holy Spirit, I should not sleep. You will get sleep. It's not that you will not. The Satan will try all his things to attack you. But still, you can overcome using the Spirit of God. त्या खातीर आमी तें करता जाल्यार त्या दाळाय आमकां सैतान आमकां ते ताची साल आमचे थंय प्रभाव घालूंक शकता पूण आमी केदाळा आमी बरोवन कान घेता आनी त्या वरवीं आमी पवित्र आत्म्याक समर्पिता आमचे तावन आमी कितेंय करूंक जायना आमी पवित्र आत्म्याक आमी समर्पण ताचे आमी केदाळा निर्णय डायरेक्शन आमी कान घेता ताचे तावन मात्र आमी भायर येवंक शकता आमच्या एबिलिटीर आमी भायर येवंक जायना. Take the mic and speak. Okay, I used to have this problem falling asleep when reading the Bible, but I just tried something new. Stand. If you want to read, really want to read 4-5 chapters, as brother said, no? Best way is to stand, because reading 4-5 chapters will take about half an hour, or depending on how big the chapters are. If you're really serious, Okay, this is also the right way. You have to stand. You Yeah, can't say praise you want God. to sleep and falling asleep. You know you're falling asleep. Stand. You can stand. Or have If a possible, there are some people who kneel down and read the Bible. Yeah. Or you can have something at home, like a pulpit. Design something where you can stand regularly. Every day. So if you are not there are people who stand and sleep. That is Yes. that is something different. But still, so I also sometimes, when I read the confession or prayer, I will start walking from this to here. Okay, for example, in this, when we are studying, we will not sit and study. What we'll do is we'll open the book and we will walk. Okay, and when we get sleep, what we'll do, we go and wash the face. You can do also that things and start studying the Bible. At one point of time, you would sit and we can read the Bible for hours without sleeping. And you would say that if you don't, all the time you are interested in reading the Bible only. I'll share you an example of a sister, okay, a nun who came to a retreat and to a priest. Now what happened is,
when the priest was preaching, the nun said to her, after the preaching, the nun said to her, nothing is going into my mind, everything is like above my head. Okay, so on the final day, it was the same thing. And now the priest called the nun, laid her hand, and she started to pray in tongues. Okay, and she fall down, and she started to vomit, this and that, another thing happened, praise God. And after that, she started to read the Bible. And after 2 years, this priest get a chance to meet this nun again. And now this nun said that day it changed everything. Now, in 2 years, I read the Bible 4 times. The entire Bible, New Testament and the Old Testament. And the best part is, there are so many bad things was inside of me as a nun, which I don't know that was inside of me. And all those things went out. And now, if even though someone comes against me, this and that, another thing, now I know what I have to do, because the word of God has taught me to forgive them and love them. एक याजक आसलो आणि एक नन सिस्टर आसली. ती सिस्टर म्हणटाली एके दाळी म्हाका देवाचें उतार कान घेवन वाचतना देवाचें उतार आयकता पूण म्हज्या मतीक वचना. तरी हांवें कितें करीचें म्हणून मागीर पात्र्याबान तिका कितेंगी पवित्र आत्म्याच्या तेण्या वरवीं तिचे वयर हात दवरलो आनी तिका कितेंगी पवित्र आत्म्याचें एनॉयंटींग जालें. आनी हाच्या उपरांत तिणें बायबल देवाचें उतार वाचूंक सुरू केलें आनी तिका कितेंच आडकळी येनातल्यो. आनी हाचे वरवीं तिणें 4 फावटी तिणें बायबल वाचलो, देवाचें उतार नवो सल्लो आनी पोरणो सल्लो. हाचे वरवीं तिचे थंय सबार जिवितांत तिच्या बदलावन आयली आनी देवाचो मोग तिणें अनुभव करूंक सुरू केलो. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay, you can make a Konkani prayer, because I did our English in the ओके, आमी आमचे दोळे धांपया. मंगळा बापा, अर्गान तुका दिता बापा. ह्या सेशनान बापा तुवें आमकां सबार संगती शिकयली, प्रत्येक रितीन भावना आनी भावना वयर आमी कशें ते तुज्या तुका खाल करचें आनी हाचे वरवीं त्या भावना बऱ्या वा पाड भावनांगी म्हणून आमी आमकां ती पवित्र आत्म्याद्वारे ती समजोनी मेळोन आमी त्या भावना तुज्या तावन आयिल्ली भावना आमी ती त्या भावना वरवीं कार्यप्रवृत्त जावन तुजे थंय आसलें ते तुजो मोग आनी तुजे हर एक आत्मीकपण आमकांय अनुभव करच्याक तुवें आमकां फावो केलें. हाचे वरवीं ही शिकवण आमच्या जिवितांत आमी लागू करून आमच्या जिवितांत पवित्र आत्म्याची फळां वरवीं आमचें जिवीत बदलावन जावच्याक तुवें आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे ती शिकवण दिल्याक तुका अर्गां दिता बापा. बापा, ह्या शिकवणेद्वारे ही कोण सकट आयकतात तांचें जिवीत संपूर्ण रितीन बदलावनाक येवन तांचे थंय आसलें विरोधपण तुजे थंय तुका विरोध जावचें तसलें कितेंय आसा तें हर एक मेकळोन तांणी तुजे सांगातपणाचो अनुभव करूंक तुवें फावो करच्याक तुका अर्गां दिता. हें मागणें करता बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आता तुम्ही